Ay, nawag mo si Daryl. Hello. Huwag ka man diya. Unya na lang, B. Unya na lang. Unya na lang kumakuan. Unya na ako tananin mong chat. Napamugugod rin sa botanical. Makig-date. Makikita na good. Ay, dili good date ka lang. Makikita lang ba? Kuwan, good. Si Carlo, parang classmate na to. Sige, sige na. Bye-bye. Ano to? Oras sa o. Ini chat. Ini na si Audrey bay. Kita man di may karon na. Kuan